Şayqala iğin qırları, uyana ton nurları, kengliklerge alıp bara bizning basu yolları. İğinişinin umganılığı, İğinişinin hizmet yemi, İğinişinin tırışılığı kırlarından görüne. İğinişinin umganılığı, İğinişinin. Yılın starшы болып işe başlagan edim. Şundan birliğini işledim. Былтырғы yılga katlaydım. Алар bu yılны benim rekordunu koyarga tiyişlerini men şulay ышанып турам. 30 мыңдан артык спорга тiyişler алар. Әле андай нерсени биздин районда болганы жок. 11-жылны соктум мен аны. Мен 19 жашайы. Yaz günü şu baslarda işledim. Şaşuda түгел, тырмалауда булдым, культивацияда булдым. Хәзер бу басларны үзем бер тикләп җыям, Аллага шөкер. Эшлисем килмәсә, иртәнге 5-ләрдә торып басуга бармасым, комбайн ремонтламасым, барыбер үз ягым тарта, миңа эшләргә дә инде алдангысын уйларга кирәк барыбер. Монда температура инде двигательным массасы да барып ошлыкның авырдан бара комбайн. Хәзер бит 16 сезон. Кишәндереп булмай комбайн. Ну, иләнә беттек, кайбер например, пашының тарала, ярты сәгатьтә генә сүтеп ыргытабыз да, ярты сәгатьтә җыеп куябыз. 1 сәгать вакыт. Ул диге әйбәт басуда ашу килә, кызасың, тизрәк җыеп бетерергә дә чыгарга эшләргә. 2 көн вакыт тордык без. Абетка да барма, ужунга да төшмәй дирек ашарга. Абетка хатлы комбайн җыябыз да, аннары басуга чыгып китәбез инде. Эшләбез, ужун килә, ужунга төшмәйбез. Ужунга төшсә вакыт китеп бетә. Вакыт китә калмый. Эш вакытында телефонда утырып булмай. Не углядел, на чем-то все бетте белән салырга. Катысы эшләбез. Барыбер була разногласиялар комбайнерлар белән. 11 яшьтән бeri әтки белән эшләргә башладым инде. Әтки гомер буе механизатор булды. Аннан соң инде үземнең менә 4 малаем бар. Малайны булсын. Быелгы елны старший комбайнер итеп куйдык. Уртанчысы үземне язып, уртанчысы белән икесе бергә эшләгән инде. Мин ремонтларга, ниләргә булышып карый идем. Шундый малайларга Аллага шөкер сөенәм. Киләчәктә дә Kuyunlar familiyasına ciddi ettirgen. Top çırmasınlar. Ertängi 5-tän evlerim bilen birge işim başlana indi benim. Alarga şeyler koyup, aşular, rızıklar hazırlayıp, sarın kalbasaсын, kıyar pomidorun, rübzakka jiyip, termoslarga şeyler tuturup, men alarga aşul rızıklar hazırlayman. Men hazırda alarga işten koyup da, alarga aşular, rızıklar pişirip, kombaynga basuga baraman. Eberler, aşul rızıkları. Balalarım da Allah'a şükür buluşa. Bu bütün yurtni qararga da жетишirge kerak bit ala bilen. Buluşalar Allah'a şükür benim indi kız balalarım bulmagaçtın. Moylarıma bütün ümitim Allah'a şükür. Bakşa işlerinde qarıybız. Mallar qaraga da yardım iterge bolan şoyuq. Oş rızık azırlaganda da balalarım bar nersege de iletilgen.